Ni amakuru y'agahindo ngiye kumvikana. Umugore w'imyaka 45 wakoraga uburaya asanzwe ku muhanda yapfuye. Umugore w'imyaka 45 witwa Vestina wakoraga uburaya asanzwe yapfuye. Umurambo uri ku muhanda ku kagari ka Menge mu murenge wa Muza. Bagenzi bavuga ko yasambanyijwe ku ngufu n'abagabo benshi kugeza ashizemo umwuka. Ibyo kandi bishimangirwa nuko basanzwe yafatanywe imbaraga z'umurengera kuko ijosi rye ryashwaratuwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari Kamengera yahamirije iby'urupfu rwe, yongeraho ko bategerejwe ubugenzacyaha kugira ngo bukutange ibyavuye mu iperereza. Ni amakuru yongeye kumvikana rero uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 y'urupfu rw'uyu mubyeyi wasanzwe mu muhanda mu mavena y'umuhanda yapfuye, ndetse akaba yabonywe n'abaturage yanambaye ubusa. Bigaragara ko abamufashe ku ngufu bamuhohoteye n'imyenda bakayimukura. Muri amakuru ugiye kugeza kuri Zaf TV, niba ari ubwa hageze ukande subscribe kuko tugiye bigufasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi dukomeza kugutegurira kandi tunakugezaho. Ku isaha 11 zo mu gicuku cyo kuwa gatandatu nibwo umunyamakuru w'Isango Star gukesha amakuru yarageze mu kagari ka Menge mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze, aho nyakwigendera Akimariza Vestina uruzwi nka Nyirasafari yaradi mu maveni ryo ku muhanda. Bigiye bagenzi be nabo bamugezeho bwa mbere basubiriyemo umunyamakuru uko byari bimeze mu saa 3 z'ijoro. Yagize ati ntabwo ari urupfu rusanzwe uko ibintu bimeze, baramurongoye bamukorera ibintu bibi kuko umubiri we wose ni ibisebe pe. Uzi impamvu se ibyo byose basaba? Umwe yakomeje agira uti urunguru ntago ari urupfu rusanzwe uko ibintu bimeze, baramurongoye bamukorera ibintu bibi kuko umubiri we wose wari wuzuyeho ibisebe pe. Uzi impamvu se ibyo byose ubusa bwose buri hanze, kandi ngewe nkimubona yari yambaye ikanzu n'igitenge. Ubu aka kanya yambaye ikanzu gusa nta n'imyenda w'imbere yambaye, nta gitenge. Umubiri we wose ni ibisebe, no ku gitsina cye hariho ibisebe, baramusambanyije ku ngufu. Undi ati ntiyarwaye yari muzima, nta kibazo yari afite. Bukeye ngo yapfuye, nari nabyemera, none se ko twatashye ari muzima? Barasaba ko yahabwa ubutabera kuko yasanganywe ibikomere kandi bakanasanga yambaye ubusa kandi baratandukanye nawe yambaye. Umwe ati bamuha ubutabera bakareba ikintu cyamwishe, abantu bamukoreye biriya bintu bagafungwa rwose. Undi ati baramuha agaciro nk'umuntu bakamupima akamenya n'abamwishe abo ari bo. Ari niyo yita uyobora akagari ka Menge yahamirije igitangazamakuru cya Isango Star gukesha amakuru y'urupfu hamwe n'icyo nyakwigendera Nyirasafari yakoraga. Yanavuze ko bagiye kumujyana kwa muganga kugira ngo hamenyekane icyamwishe ahabwe ubutabera. Ati bibaye ari ukugirwa nabi, agomba kubona ubutabera nk'abandi banyarwanda bose. Uyu nyakwigendera witwa Nyirasafari yari asanzwe akora uburaya, ibyo bita muri iki gihe indangamirwa. Kugera ubu dutegereje ibipimo bya muganga. Andi makuru rero ni amakuru y'umwana muto cyane wasanzwe yapfuye. Bikagaragara na umwana w'imyaka 8 witwa Ndikumana Pacifique wo mu murenge wa Giheki akarere ka Rusizi yakurikiye abandi gutashya inkwi mu ishyamba ryarimwo risarurwa, igiti kiramugwira arapfa. Babiri muri bo batabwa muri yombi, umwe ahita abura. Raporo y'ubugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'ingengo y'imari warangiye muri 30 Kamena 2024 yagaragaje ko amafaranga ya leta yakoreshejwe bitari ngombwa cyangwa se hadukirijwe amategeko yagabanutseho aba miliyari 2.4 amafaranga y'u Rwanda mu mwaka wa 2024, mu gihe mu mwaka wa 2023 yari miliyari 2.570 mu mafaranga yakoreshejwe mu bintu bidafite gahunda, ndetse akaba ari amafaranga yakoreshejwe mu buryo butumvikana nk'uko bitangazwa n'abakurikirana ibi ngibi. Ntahangaha ngiye gusubikira aya makuru, icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe kandi kunzugira. Tugiye kuzadusura n'andi makuru menshi tugiye tubagezaho gataruko, kandi Imana ibahe ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Hano nsubikiye
Imana ibarinde, ndashe dusuye n'andi makuru n'ibindi biganiro byacu.